Что ты без силовой палки сегодня? Я сегодня налегке ничего не брал. Ну, я думал, так с рук сниму. Здорово, Иларион, что ты тут пасешься? Не заметил нас? Ну как? Живи вечно. Что ожидаешь от премии Гидройца? Поглядим по обстановке. А кто еще придет? Я думаю, что никто, кроме Да, меня. люди Я так на самом деле спонтанно. Понятно. Не Просто следил. тут рядом оказался. Мы уже сегодня 4 стрима сделали. Кого мы Я только не бачу встретили. пикету, я глядел. Да, отдельно стримы наших и фотки этих. Да, Белой Руси, как Я бы. вижу этого мужика. Петухов отдельно, как бы, отдельный шаг. Які в 16-му году, когда ставили помник Ленину, когда трактор назад. Нет, еще не просекли. Там все стримы точно так же. Что там. Так. Ну вот, всем привет, это Дворец искусств, это у нас вручение премии Гидройца. Пошли. Внутрь у нас там в зале, да? Там нет? Места забьем получше. Белорусскомовный. Не треба побольше. Бесплатно? А, бесплатно? Так. Вы патруируете Да. А гэта так само? В принципе так, але у нас тут памер М, вам подойти. Падаеце. Как М? Можно мне М? Так. Мушинский так само. Мушинский дают. Да, так само я. Да. Писаны? Не, ну я уже придержу. Это Белорусскомовный. Писала на цепнике. Войска. Добре у нас якби Да. Да. Ну, дякую хоч за это. Так. Питання номер 12 і 13, тільки білоруська мова. Про национальность тоже. Можно подписаться Беларусь, Литвин, там в принципе. Это уже можна, напевно, але... Потому что Не была- треба. Я читал, была справа, что человек подписался Беларусь Литвин, ну, как бы, и про це и с мягким знаком. Его примусили заменить не на Беларусь Литвин, а на просто на Литвин, на просто на Беларусь. Потому его поставили перед Я фактом. думаю, що дивіться тут переписчика, там займаються лише наставники, студенти, як пошукати. Так і запишуть. Пишут, что не Литвин. Хотя я Стрімиться. Да, так само. Канал Шерекот. YouTube, да. Політичний блог. Питання підписчиків Широкота. У нас уже сегодня 4 стримы. На пикет до Конопаской зашли, на пикеты ось Европейской Беларуси. Там были Дошли до пикет Халиб, Жорова и Круткина. Саме, Кубиш. Про Конопатскую уже указал. У вас активна діяльність. Ну что, пойдем туды. Добре. Так, и куда можно присесть? Так вот, не, зарегистрирован. На тех... Наверху можно, самое наверху сесть, там же. Ну да, тут будет усиление, будет слышно. Так. Все, видишь, одиночные. А, вон там два свободных есть. Нет, там зарегистрировано. А может там даже есть. Все как-то разрозненно. Нету так, что два. А тут еще и проектор, тем более. Лучше вниз куда-нибудь посмотреть. Да, все по одному только. Если бы было 2-3 места, целый ряд. Вот видишь, документы, говорю, тут лежат. Сегодня я стал официально фашистом. То есть, да, в списке БДФ, ну, по партийному списку, потому что подписи не забираем. Так что резервный план Б. Давай сюда. Родился? Радио. Радио. Не кандидат на посаду кандидата, да? А уже Нет, просто уже как бы... Нет, я же еще не сдал это. ну,
вилучший декларацию. Партийный список якобы открывается, что ты уже кандидат. Да, ты уже вилучен по партийных списках Войніч, где там, и там шмат хто. Больше, ну конечно, ну хто з того ГП? Я б так само того ГП, але у нас там як його, Прокопчук, для його місця там засталося, да. І він так само підписи збирає, але він так піариться тільки, і не збирає, і боїться по партійним спискам. Нет, в принципе, это все. Да. Вот, у меня есть, я уже казал на стриме, такая идея зробить факельный пикет вечером. Зажечь факелы, да, и вот такой пикет зробить. Ну, ничего, просто так, ну, это... Факельный пикет можно было сравнить с нас. Не, ну, видишь? Смотри, пропустили. Просто пропустили взять политиков. Получается, ну просто сделать пикет. Потому что у меня все документы есть, поставить пикет вечером в положенном месте, не надо, просто факел. Это же знаешь, как будет смотреться, машины есть, одной идеи, как я заряжаю? У меня стрим идет. Если у тебя есть еще один провод, можно воткнуть вот на амперный ввод. Так, ну вот. Всем привет, кто смотрит сейчас. Это премия Ежи Гидройца. Это дворец искусств Минск, там где площадь Победы, да. Тут вот у нас Радио Свобода, Белсат, все СМИ. Как бы это крупное событие. С 19 до 21 будет проходить вручение премии Ежи Гидройца, которую организует белорусский пен-центр «Союз писателей». Посмотрим, что тут происходит, как. Вот это я понимаю, стрим идет, да, не то что... О, давай. Воткни, короче, смотри. Что? Не, я взял только телефон и питание, пауэрбанк и провод, и все. Мне этого хватит, в принципе. У меня сегодня была цель пройтись по пикетам остальных наших, кто там стоит. Нашел вот нескольких пикет крупки, на самого не было, где-то шляется. Я их там не помню, или он был, все не хотел. Войнич был на пикете крупки, на Войнич стоял, на шухере. И еще там несколько человек. Так, сейчас вот зарядку. Да, где она? Одной здесь. Так, извиняюсь. Все. Пускай заряжается. Вот видишь, источник целой энергии. Что-то не заряжается. Всем что? Там заряжается твой телефон? Да, уж он. Да, уж он, тут не видно ничего, но светится, лампочка заряжается. Мне нет. Может, с проводом что-то ходит. Сейчас попробую его потеребить немножко. Ну, я воткнул нормально. А может ставить и обратно? Вот теперь заряжает. А, просто он отходит, наверное. Что-то хлоп, смотри. Вот. Что? Ну, я проголосовал в Беларусь. Хотя, не знаю. Шмат нюансов з державою. Тобто Лука, і от, ну, якби, що по виниках з Куропатками, да? Лаву Клинтона уже разово, сколько там? Ну да, это проблемка. Больше десяток разов Крыши с тоже. 94 года. Так что Крыши тут вопрос известны. спорный. Не, просто Да. понимаешь, это вопрос чести, как бы, что вот наш Смагар великий. Так что, не дай боже, отрывается так, что там некие акты вандализма будут, так, на Ну поле? там католики уже сказали, что Готовы. а там уже у них частная собственность, то есть ничего не сделать. Не, это зрозумело, але у любому випадку. Просто если да, Путин придет, это вообще будет Да, конец. да, так що лепше... Ватники все разрушат. Так, лепше. І, ну, в Ополі, якби Калиновський,
скажем так, наразился, коли нават брать, так? Это фактично еще относится до Гродненской области, але это сучасная территория Литвы, наколькі я памятаю. Так, Так что, в принципе, и писал «Мужицкую правду», и он под псевдонимом Яська Господар с Подвильни, да, померно Гедеминовской горы разом, да, его повесили, это московские прихвостни, да, на Гедеминовской горы, где, скажем так, да, вот идет масса стримов. Стрибит Белсат, Радио Свобода, все тут как бы множество корреспондентов с фото, видеокамерами. Идут стримы. И мы тоже не отстаем. Так. Это сучасная территория Польши. Это про что ты говоришь? Там, где родился Клиновский, да. Там, где родился Клиновский, сейчас территория Польши. Не, ну раньше это была территория Беларуси. Ну, туда вообще-то, когда он родился, не было еще Беларуси. Ну, ВКЛ. И ВКЛ уже не было. Нет, было. Был северо-западный край. Был здесь, ну, в северно-западном крае, если бы дело. Раньше это ВКЛ была территория. И после. Да? Потом карта Карского, это потом тоже была территория Беларуси. Как и БНР, собственно, да. И СССР. Посмотрим, что тут у нас как. Свобода снимает. Там у нас Белсат. Видим тоже. Белсат стримит. Стримит Белсат. Время уже как бы пора, но пока еще не начинается. Играет музыка, все собираются здесь. Упал стул. Да, там что-то... Упал стул, кто-то зацепил. Вот. Мы сейчас находимся в зале Палаца мастацтва. Здесь будет проходить вручение премии Гидройца 2019. Премии Ежи Гидройца. Сейчас мы сидим, пока ждем. Что, Иларион, чего ожидаешь сегодня от вручения премии? Книга подороже БНР выиграет. Ты думаешь, не рассчитываешь, что про книгу про какие-нибудь секс-меньшинства там что-нибудь дадут премию, нет? Это как бы не мою компетенцию. Это казать, я властно скажу, что я националист, поэтому я за национальный. Белорусские учебники, чудо пальцы в памяти Дарьи Гутерич, одной из организаторов этой церемонии. Дорогие все шановні колеги, давайте найперш привітаємо і подякуємо команді White Club, які створюють нам сьогодні настрой.
І яшчэ не развітваемся з імі, бо яны зайграюць для нас на прыканцы. А зараз мы на свяце культуры, на свяце літаратуры, на свяце беларускай прозы і адначасова на свяце, што ушаноўвае памяць і значнасць вялікага Мінчука, патрона прэміі для беларускіх празаікаў, патрона літаратурнай узнагароды імя Ежы Гідроіца. У 8-й раз я з гэтай сцэны разам са мною усе арганізатары гавораць добрый вечар і прывітання, бо гэта 8-й прэміальны сезон, у 8-й раз уручаецца ўзнагарода. Прэмія заснаваная ў снежні 2011. Упершыню уручаная 3 сакавіка 12 у Сусветны дзень пісьменніка. Заснавальнікамі прэміі сталі Беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў, амбасада Рэспублікі Польшчы у Рэспубліцы Беларусь і Польскі інстытут у Менску. Шаноўныя калегі, дыпламаты, арганізатары, ачольнікі літаратурных арганізацый, усе тут у зале. Давайте прывітаем адно аднаго. Акрамя вышэй пералічаных партнёрамі прэміі, і гэта значна павысіла яе не толькі маральны, скажем так, статус, але і грашовы складнік. Партнёрамі выступілі адвакацкае бюро бароцоў і салей, прыватнае прадпрыемства «Терасов», Радио Свобода и Еврораdio. Партнеры церемонии, выдавецтво «Технология», что отказывая за друг, Академ книга, не стамляюся промовлять сегодня Еврораdio. Щирый дякую гостинным господарам в зале номер 2 и Палацу мастацтва и особисто Валентине Говор. Медные партнеры «Радио Свобода», Еврораdio, белорусский журнал и «Свободные новости». От самого початку з'явлення премии, а премия уручается за книгу, написанную в попереднем годе, книгу прозы, тут поэты рыбять зубами и крышечку заистростить, але у них уже есть утешение. А написанную по-белоруску, написанную прозой, написанную незалежно от формате, выдаденную на паперы альбо у электронном выгляде, але все сённяшние прэтэндэнты летась з'явіліся у папяровым выглядзе. Прэмія ушаноўвае памяць культавага рэдактара знакамітага парыжскага часопіса «Культура» Ежы Гідроіца. Ушаноўвае чалавека, які змяніў вектар як бы размоваў пра палітыку і культуру, пабачыўшы суб'ект у найбліжэйшых суседзях. У савецкія часы, калі утапічна было мысліць проста пра развал савецкай імперіі, Ежы Гідроіц, якога тады, магчыма, лічылі летуценнікам, але ён абсалютна прагматычна раіў супрацоўнічаць з незалежнымі і трымаць у фокусе увагі Беларусю, Украінай, Літвой. Апроч гэта, канешне, літаратурная прэмія за мастацкі твор, таму служыць пропаганде белорусского письма, письменства, як у нас самих, так и в Европе. Выходу кожный год организаторы про это мараць, але за письменника никто этого не зробіць. Выход на рынок, выход до читачоў у Беларуси, у Польшчы, у Европе, але премия Гідроіца старается у гэтым дапамагаць и служыць. Шановные коллеги, папярэднімі лаўрэатамі давайте мы за хвілінку згадаем эту короткую, але ўжо 8-гадовую гісторыю. Першым лаўрэатам был Павел Костюкевич з книгой «Сборная Республики Беларусь по негалоўных видах спорта». Это 12 лет. Верим, что человек
якого не бачно до конца в осветлении подобный до Павла Костюкевича. Другим лауреатом был Владимир Некляев, автомат с газировкой, с сиропом и без. Игорь Бабков, автор романа «Хвилинка. 3 истории». 14 лет. Виктор Косько, сборник короткой прозы «Час збирать кости некалькі аполічкаў», 15 лет. Роман «Завершить гештальт» Макса Шчура, 16 лет. Упершыню меняется вектор не только в Стокгольме. Выиграла книга «Нон-фикшн», книга документальной прозы «Змитер Бартосик был у пана Веронейка», говорил, 18 лет. И апошний на сегодня лауреат, автор прозы «Танцы над городом» Владимир Орлов. Есть еще один рекорд, про який тільки письменницької стабільності, про які тільки можуть марити інші прозаїки. Альєр Бахаревич за несколько год побывал лауреатом Гідроїця 5 разів. А хто приймає це рішення? Кожний раз хтось застається у журі, а хтось з'являється упершыню журы, обновляется. Часом переважно литературные критики, а часом коллеги, письменники, прозаики працуют. Давайте привітаємо сьогоднішній склад журі. Культуролог, критик і есеїст Максим Жбанков. Литературный критик и литературознавца Жанна Капуста. Поэтка, перекладчица, эссеистка, организаторка культурных проектов Мария Маркисевич. Литературознавца Анжела Мельникова. Прозаик, поэт, литературознавец, перший наместник старшины Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич. Авторка прозы, литературознавца, наставница, популярная блогерка Ганна Северинец. Тыя, хто глядзіць на экран і бачыць выявы сябраў журы, разумее, што скончылі прадстаўленне словамі не весёлымі. Ад пачатку сезона ў складзе журы працаваў таксама Петро Васюченко, прозаік і драматург, автор дзіцячай літаратуры, літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры беларускай мовы і літаратуры ў Менскім лінгвістычным універсітэце. На вялікі жаль, 25 жніўня Петра Васюченка не стала. Шановныя калегі, прапаную ушанаваць памяць спадарожніка Юрія Мушева. Дякую. Условно, вчора організатори премії отримали лист від дочки письменника Марії Васюченки, і я скористаюся можливістю зробити цю обв'язку. Шановне господарство, сподіваємося бачити вас у неділю, 6 кастричника, на 40-летних по моему батьку, письменнику и критику Петру Васюченку. Мероприемство отбудется об 11 године на усходних могилках у секторе Колумбария 96. Тим, хто не обов'язковий, кому цікаво, звертайтеся по додаткову інформацію до організаторів імпрези. Ми
Зараз наближаю вас, шановні колеги, до вердикту журі, якое спочатку визначило агульний спис, потім великий спис з 12 позицій, а урешті озвучило шорт-ліст, шестерку фіналістів, які ушановуються сьогодні. Дякуючи компанії «Інакш» і групі людей, які хутко, таленавіта і нестандартно зробили свою справу, ми маємо можливість показати короткі бук-трейлери, ролики, які, коли хтось із вас не читав творчості шорт-лістерів, а книжки присутних літераторів можна набити просто тут у видавців на виїзді з залі. Зерните, послухайте ДТ трейлери, і ви не сидите отсюди з пустими руками. Починаю у алфавітному порядку, алфавітним чином. Міхал Андрасюк, роман «Повня», видадений у Білостоку програмної ради Підняліка НІПа. Nie zwiertać uwagi, podciągaемся ближе, вельми близко, и только теперь поднимаются на ноги, на вытяжку, их твари поворачиваются в наш бок. Вы кто? Что тут робите? Чую знатоту, чисті у вас. Żyjemy sierpami tego zamycia. Pierwsza żenczyna obcierає твар czarnej chusteczkой, глядясь на нас сумными очима. Мое ім'я не кохання. Меня зґвалтували немцы, як ви народила. И молчите камень, и словом никуда не отозвется. Мое имя не пришлось. Меня зґвалтували русские. Я народила камень, и он расте, и расте. До облаком до неба. Уже солнце за его не бачу, каже другая женщина. Меня зовут невинность. Меня зґвалтували поляки. Я народила камень, и он святая меня не шкодит. Jeszcze gод, jeszcze chwila i nічого, a mnie nie zastanется. Третья женщина mówić szeptem. Słowy zsuwаються по чорной сукенце и стекают у траве. Мужчины молчать, переступают с ноги на ногу. Ці ёсць у мужчынскім маўчанні прызнанне сваёй віны. Так, адчуваю сябе вінаватым. Не умею докладна акрэсліць, у чым моя віна, але яна жыве ва мне. Тоіцца ў маёй галаве, а цяпер разлучаная жончасць згарае, нагадвае пра сябе халодным дыханнем. Ці былі мы усе 200 чаго нам
Кравчук. А зараз мы покажем трейлер романа Алены Право «Садомская яблоня». Роман выдаденный у Менского выдавецтва «Пыля». Упершыню я побачила цябе на полі, дзе дагэтуль знаходзяць манеты тузіна еўрапейскіх дзяржаў. 2 стагоддзя таму вядомы палкаводзец шчодра насыціў поле, кожную ягоную пядзю крывёю, нібыта гаспадыня ромам святочны бісквіт. Такая яна, мужчынская кулінарная кніга. Тут закацілася яго цацачная слава. А зерне нашага сяброўства, наадварот, узышло. Калі б жыццё можна было праганяць назад у паскораным тэмпе, удзельнікі даўняй драмы торкаюцца і машуць рукамі, як звар'яцелыя марыянеткі. Асобныя эпізоды паўтараць. Яна ж не сатрэцца, яна лічбавая, тая пірацкая копія, якую нехта зрабіў для мяне, скраўшы арыгінал з матэрыялаў справы. І чым, божа мой, я магла б з ім расплаціцца? Калі б гэта было магчыма, зноў і зноў я хацела пераглядаць кадры, дзе дзяўчына з гітарай спявае сваю песню. У той час мы яшчэ вучыліся ў школе і не ведалі, што за звер такі, рэчаіснасць, ля рэалітэ. Хоць спраўна выводзілі тое слова на дошцы, пад ухвальным позіркам нашай францужанкі, ажно крэйда крышылася ва ўпэўненых пальцах. Потым слова пачало расці разам з намі, і чым старэйшымі мы рабіліся, тым ненажэрнейшым яно выяўлялася, урэшце рэшт увабрала ў сябе, як удаў у кніжцы французскага лётчыка, все астатнія словы, у тым ліку тыя, што здаваліся непахіснымі, і лёгка ператрапіла іх. З намі засталіся толькі словы, якія мы здолелі вынесці ў сэрцы. Любоў, свабода. Але вернемся на сусветна вядомае поле ля ракі, назва якой у французскай мове з'яўляецца ўласным імем катастрофы. Няхай трайная згадка краіны лётчыка сімвалізуе 3 поласы на іх сцягу і 3 колеры фільмаў аднаго геніальнага паляка. Там праходзіў фестываль бардаўскай песні. Я сядзела на полі гістарычнай катастрофы, на джинсавай курцы, халатна разасланай для мяне на мокрай ад дажджу траве нейкім трубадорам з суседняга раёна, і чакала, пакуль на сцэну выйдзе яна. Але яе не запрасілі на сцэну. Значыць, палкоўнік не зацвердзіў нумар. Я ведала, што дзяўчына тут. Нашы гурткоўцы паведамілі мне, што бачылі яе, такую прыгожую, у народным строі, чырвоных каралях, гітара павітая стужкамі чырвонымі і белымі. Пасля канцэрта, калі поле заквітнела макамі вогнішчаў, я не паехала дамоў, нягледзячы на агіду да начных нецвярозых вячорак, а пайшла яе шукаць. На мяжы поля і сасновага бору было вялікае вогнішча, там сядзелі нашы педагогі. З высока ўзнятай галавой я прайшла міма і паглыбілася ў гушчар. Праз колькі дзесяткаў крокаў пачула голас. Чысты голас народнай мовы. Алена Право, «Садомская яблоня». Шановні колеги, ми почуємо сьогодні 6 роликів, але не одразу. Ми будемо їх чергувати з закономірно словами, які повинні гучати. Вдячні слова, вітальні слова. Запрошую одну з організаторів старшиню Білоруського ПМ-центра, поетку і перекладчицю Тетяну Нідбак. Вітайте, будь ласка. Добрий день, рада вітати усіх. Андрій сказав, що ми не одразу почуємо, але як ви могли здогадатися, ми не одразу побачимо ці ролики.
прошу пробачення за гэтыя тэхнічныя складанасці, які у нас узніклі. І хочу сказаць, што гэтыя працы насамрэч могу прысягнуць насамрэч вельмі класныя. Гэта ўсё сёння ўвечары раз'явіцца на Ютубе і таксама ў Фейсбуку. І раю вам вярнуцца і перагледзець, канечне, ролик Віктора Андрусіка таксама. Дарагія сябры, партнёры, госці, мне страшно приемно, я увогуле вельмі натхнёная, што все мы тут сёння сабраліся і што сённяшняя сустрэча папярэднічала таксама дыскусія на тэму спадчыны Ежы Ветровіцы, наконт ягонай канцэпцыі, ягонай дактрыны, наконт таго, наколькі яна актуальная сёння. Гэтая дыскусія была б немагчымая без дапамогі польскага інстытута. І яшчэ раз хацела павітаць спікераў сённяшняй дыскусіі Марыю Пшаломец, Марціна Вайцехоўскага і Ігора Бабкова, Бориса Петровича, якія сфармулявалі сёння просьбу рэчаў. Гэтая дыскусія таксама даступная ў інтэрнэце. Я думаю, што мы пра гэта яшчэ раз зашлем інфармацыю даступковую. І хацела б вельмі падзякаваць камандзе прэміі, якая працавала. Яны яшчэ ўсе пазней будуць названыя, але я проста хацела яшчэ за свайго боку сказаць дзякуй вялікі, таму што насамрэч вельмі здорава ўсё гэта працавалася. Дзякуй. Яшчэ одна важная рэч. Мы сёння вручаем прэмію у супрацы з кампаніяй беларускамоўная, кампанія ініцыяваная тэлеканалам Белсат. І вы можете побачыць такія піцачкі беларускамоўныя, торбы беларускамоўныя. Гэтыя камплекты атрымаюць сябры журы, там торбы, кашулькі і кубачкі. І калі камусьці... Калі з'яўляюцца піцачкі, торбы і кубачкі, сеяны беларускамоўныя, людям мусіць быць бегуча сорамна. Яны таксама мусяць рабіць нейкія высновы з гэтага. Калі хтосьці атрымае свайго памеру, вы можете пасля памяняць, альбо з калегамі памяняцца, альбо там на стэндзе. І, дарэчы, усе удзельнікі сённяшняй цырымоніі таксама бясплатна могуць атрымаць прадукцыю кампаніі беларускамоўнай. Кампаніі накіраваны на тое, а падчас перапісу, які пачнецца ўжо праз тыдзень, 4 кастрычніка, мы абралі беларускую мову як родную, незалежна ад таго, на якой мове мы размаўляем дома з сябрамі ці з калегамі. Дзякуй. 12 абвяшчэння прэміі адным з найважнейшых яе арганізатараў ёсць незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў. Я запрашаю для вітальных словаў на гэтую сцэну празаіка, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў», старшыню Саюза беларускіх пісьменнікаў Бориса Петровича. Со святом нас усіх, з великим святом сучасної беларускай літаратури. Святом, якое народилося 8 гадоў таму, і тады мало хто спадзяваўся, што вона прожыве больш за пару гадоў. Як бачыце, тыя, хто спадзяваўся на большае, памыліліся. Я шчыра рады, што летась выйшла так шмат добрых кніжак, якія не ўвайшлі на шорт-ліст, і тым больш не ўвайшлі нават у лонгрыст. Один перелік прозвищ тих авторів, які не потрапили в эти шорты лонгlisты, говорить про многое. Не хочется, может быть, выступать на черговой разномазоне, казаться, не просто именно. Но поверьте, это все были книги вартые, все книги цікавые. И шмат кто, я веду, шмат кто шкадує, что шорт-лист и лонглист отримав такие книги. Але не будем шкадовать, будем радоваться за белорусскую литературу, будем радоваться за то, что у нас выходит так шмат добрых книжек. Мне особливо радостно за то, что з году в год больше людей, які становятся альбо прихильниками, альбо критиками премії Героїв. Особливо рад за критиків. Критики – це ліпші популяризатори, ліпші презентатори літератури і ліпші читачі. Я думаю, что премия будет жить 100 годов, как я вижу, не меньше. Я рад, что з'являються нові і нові спонсори у премії. Особливо вдячний сьогодні Білоруському пенцентру, який визволив на свої плечі основну працю по премії. Дякую так само великій польській амбасаді і Супольському.
Особливо дякую Світлані Олексієвич, яка вперше буде представлена тут нової цікавої премії. І вона сама обирає того, хто буде лауреатом. Дякую Богу, премии у нас есть. Хочется пожелать только, как премии будет было больше, как все-таки с каждым годом у письменника бывает много больше возможности заявить по себе, показать себе, как выходит новая книга. И то есть как раз в этом смысле премия ведет себя правда, и она выполняет ту функцию, для якої вона заживає. Дякую премії Героїв, дякую всім названим спонсорам и основателям. Остаемся с премией. 100 годов готовится, 100 годов премии Героїв. Шановні колеги, від самого початку свого існування премія Гідройця була не тільки незалежною, але в певному сенсі міжнародною і створала і відбувалася у просторі білорусько-польського діалогу. І мені особливо приємно запросити на цю сцену директора Польського інституту у Мінську, вельми шановного Федора Цезарія Карпінського. Дякую за запрошення. Бажаю і вам, і нам такого співпрацовництва, яке вже було і насправді повинно бути так само і в будущем. Это для нас, для вас, очень важно, великий зеркало. Tak można jeszcze kilka słów na polskim rynku. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Redaktor, proszę Państwa, mamy ten honor i zaszczyt dzisiaj. Odwiedziła nas Pani Maria Przełomiec, jedna z największych osobowości polskiej telewizji i dziennikarstwa współczesnego. I tak się szczęśliwie składa, że mamy też święto. Dzień urodzin Pani Marii i w Państwa imieniu i naszym życzymy Pani redaktor wszystkiego dobrego. Zapraszamy. Кто? Или ты слышишь? Wielmi dziękuję. Ale reszta będzie po polsku. Dawno się już tak nie wzruszyłam. Ja już powiedziałam, że to najpiękniejszy prezent, jaki w ciągu mojego długiego życia dostałam na urodziny. Nigdy nie myślałam, że w Mińsku, na Białorusi, skąd są korzenie mojej rodziny, spotka mnie taka niespodzianka. Panie dyrektorze, drodzy Państwo, ogromnie dziękuję. Целый процесс дискуссии организаторы вырашили не робить паслядоўнага, а не синхронного перакладу, и польская мова гучала як своя побач з беларускай. Я думаю, что формат нашей импрезы это цалкам уписывается. А у меня есть подвойная оказия гонар ушанаваць ад імя арганізатараў наших шматгадовых партнёраў. Уручыць такі дыплом падзякі Польскому інстытуту у Менску за шматгадовую плённую супрацу і падтрымку. У этой зале находится наместник надзвычайного и полномочного посла Республики Польша у Республицы Беларусь
подарок Мартин Войтиховский. Мою года улетит готовы амбассадор Республики Польша у ЮНЕСКО нашим однодолларовым миллионным сухопроцентным. Польskiej kultury i ja хочу сказать, что Герой живет, и белорусская литература живет. Живем! Дорогие коллеги, есть оказия уважливо слухать. Может быть, все проблемы, які возникали, таленавіта наладжаны, і мы працягваем глядзець і слухаць у трэйлеры. Трэці але толькі алфавітна у спісе фіналістаў Сергей Календа, часам панкі паміраюць, выдавецтва Логвіно і Ох, сябра, прочитав я твою книгу. Скажу шчыра, раздражняла крыху, як ты скокал з тэкстам, нейкая мозаіка атрымлівалася. Але норм, зацягнула і нават не заўважыў, як дакрочыў да фіналу. Ведаеш, што мяне зачапіла, гэта гісторыя пра аўтамабіль. Колькі свайго асабістага згадаў адразу. Неверагодны карагод малых гісторый, падарожжы, начныя завірухі, невялікія ДТЗ, вялікія горкі, нечаканыя лясныя дарогі з намётам у багажніку і п'янай зграі пацаноў, калі мы літаральна ледзь не разбіліся, выскачыўшы наверх узбярэжжа Берлін і проста павіслі над цёмнай халоднай вадой. Альбо вось шыкоўны момант, калі я забіраў сябра з жодзінскай турмы. Імчым у Менск, ззаду ідзе поўнай хадой жлукценькі. Я не п'ю, машина без тэхагляду, без працоўных габарытаў і чырвоных стопаў, адна фара ледзь гарыць. На задніх месцах Ю і Ша заліваюцца да самых зрываў. І нас спыняюць перад уездам у горад. Я кідаю машину на супрацьлеглую баку узбочыну, сам накіроўваюся да машыны ДАІ, будуючы ў галаве праўдзівую прамову, чаму аўто ў такім храновым стане. Разумееце, лейтенант, я на гэтай машыне не езжу, але сёння ў сябра памерла бабуля ў Жодзе. Ён быў такі сумны, скрушны. Я вырашыў рызыкнуць, завесці яго. Цяпер вось пахаванне дадому едзе. Я ж, вы бачыце, не піў. Я лапачу без супыну. Даішнік разам з калегам, які сядзіць на заднім месцы, хітаюць галовамі. Разумею. Яны вырашаюць, што справа сапраўды вартая, каб заплюшчыць вочы на штраф. Лейтенант пранікнёна пазірае. Можа, у яго хтосьці нядаўна памёр? І тут раптам заднія дзверы маёй машыны нарост. І дзве зусім п'яныя пачвары паўзаюць салёна і пачынаюць сцаць на дарогу, на колы машыны, трымаючы ў зубах запаленыя цыгарэты. У адной руцэ пэніс, у іншай у кожнага пляшка шампанскага. Я так і самлеў у даішнай машыне. Дупаю адчуў, як пот прасачыўся скрозь поры на ўсёй скуры. Не магу спыніць гэтых відзежаў, як мы ганялі на машыне на выперадкі ад адной бутэлькі шампанскага до другой, па начных кранах. Жах, нянавісць, адвага і адсутнасць мозгу. Сергей Календа, часом панки паміраюць. Вы оценили стилистычный диапазон у шорт-листе вельмі розныя книги, вельмі розных літаратараў. Зараз хочется обвесить трейлер книги Ильи Сина «Либидо», выдадена у Менского книготвора. Калі небудзь, то ўсё будзе здавацца глупым недарэчным, раптам кажа Марія. Калі небудзь, то ўсё стане проста чыёйсьці гісторыяй, глядзіць яна скрозь зубы. Тое, што мы гаворым, адчуваем, прагнем, трыснем. Наш боль, бедуценная радасць, надзеі, лібіда, сны. Нашы палянкі пальцаў зморшчаны, пакусаныя вусты.
А так само в той момент, коли я спитаю свої руки з твоїми, шепчу, гляди, яка в тобі біла скура. Ну, ложку, і що всього щось крайність. Але промілі по сонцю вже трапляє простиранку готельного номера. Или некоторые, что станешь посторонним сюжетом, конъюнктурной темой, техничным заданием для литературных энергий, знаками, слепою, набранными на клавиатуру. История — это телесериал, а мы только персонажи одного ее сезона. И жвавые, пухнатые бабульки будут прерывать наши сохлые сгорелые кости, перешли в подъезду своих облезных кроссовок, в малютнім городку, який застив навічний між поміж володарствами тут і ніколи. А магчыма, наратарамі будем мы самі. Магчыма, гэта будзе нават наша гісторыя. Думаем, Марыя, пацепкуючыся ад раптоўнага павеву вільготнага ветра. І мы будем апавядаць яе сваім выпадковым гасцям на цеснай міленькай кухоньцы, пацягваючы слабенькую гарбатку, пачухваючы сівелыя валасы, калі пол пэшым спэн, марудна і роўным голасам. Як выдатнік пераказвае новую твор кагосьці з савецкіх пісьменнікаў. Слова кахання будзе гучаць з нашых вуснаў, і таксама супакойвальна, як карканне вады ў праржавелым кране. А слова надзеі падаць у вушы, вымаляванае накрыв чугунную мыльніцу. У кожным разе гэта будзе чужая гісторыя, кажа Марыя. У кожным разе наша гісторыя калісьці стане чужой. І гэта будзе гісторыя мёртвых людзей, крычыць Марыя. Гэта будуць фотапартрэты постмортам віктарыянскай эпохі, дзе нябожчыкі робяць выгляд, нібыта яны жывыя. Набальзамаваны Ромео неўклюдна цалуе шкляныя вочы сваёй Джульетты. Штатывам, што падтрымліваюць іх целы ў вертыкальным стане, выклікаюць скептычны смех у наведвальнікаў гэтай кунсткамеры. Для всіх любителя книгоход. У всех книжки полтору, и не только шорт листоров можно набыть, не выходячи з палаца мастацтва. Дякую незалежним культурам. Дякую академ-книзі, яка допомагає нам представляє книги. Коли читач не ходить у книгарню, книгарня приходить до читача. Ось таким чином на такій церемонії відбувається зустріча. Шановні колеги, премія сапраўды апошнія 2 гады, галоўная прэмія гідроіцца расце. І гэта адбываецца дзякуючы нашим мецэнатам, нашим спонсорам. І зараз бы мне хотелось запросить на сцену Андрея Комарова. Ці ёсць ён у зале? Спадару Андрею, калі ласка, директор компании «Террасофт» Андрей Спадаров. Добрый вечер, шановное господарство. Вельмі прыемна бачыць у гэтай зале столькі светлых пранікнёных твараў. Вялікі дзякуй арганізатарам гэтай імпрэзы, усім удзельнікам гэтай імпрэзы. Вялікі дзякуй усім аўтарам, якія, безумоўна, намінуюцца. Мяне попросілі крыху распавесці, чаму я зрабіў унёсак у гэтую добрую справу. Па-добраму сказаў, што тут няма чаго асабліва прамаўляць доўга. Таму я скажу так, першае, калі не мы, калі хто, это раз, пачні з сябе, это 2, ну і разам і сіла, это 3. Таму рэшце-рэшт, я думаю, калі кожны зробіць няхай свой маленькі, але свой унёсак у беларускую культуру, у беларускую літаратуру, у беларускае жыццё, то я думаю, што разам можам зрабіць шмат, разам можам зрушыць горы з месца. Таму проста, я думаю, трэба пачынаць з сябе, трэба нешта рабіць, і будзе плён. Вось так. Живем! Дякую спадару Андрею, а мне вельмі прыемна запросіць на гэтую сцэну кіруючага партнёра адвакацкага бюро Вараўцоў і Салей, спадара Максима Знака. Добрый вечер, шановное господарство. Насамрэч, спадар Андрей уже все сказал. Я так само спадарю распавесці, чаму мы падтрымліваем гэты проект. Ну, потому что гэта натуральна, что так мае быць. Потому что у нас
дэвіз у кампаніі такі, што міжнародныя па духу, беларускія па паходжанню. І вось гэтая прэмія, гэта мерапрыемства, мне здаецца, выдатна кладзецца на гэта слова. І яшчэ хацелось бы сказаць вялікі дзякуй усім аўтарам, якія такі выдаюць беларускія кніжкі, потому што гэта і ёсць сапраўдны прыз і сапраўдная прэмія для кожнага чытача, хто ў Беларусі ёсць. Дзякуй. Мы глядзім яшчэ два трейлера. Запрашаю вас. Юлія Шарова, «Вяртанне Ліліт». Минск, выдавецтва Андрей Янушкевич. Мало кто верил, что Франя пришла з вёски, якая згорела от бомбования. Казали, городская она баба, руки у яе городские, и спина у яе городская. А что дочка ейная, чомусь усе верили. Франя казала, мужика моего воевать забрали еще ў 40-м годзе, так и застаўся в войску. А цяпер невядома дзе. Некаторыя ёй спачувалі. Адно касавурая Зоська сказала: «Ты з паненак сама, мужика ў цябе няма, а дзіцянё не тваё, а жыдоўскае». Партызаны ў тую вёску прыходзілі рэдка, а немцы там бывалі. Зоська сказала: «Я ведаю, ты золата маеш, аддай мне, а то паведамлю немцам, што ты жыдоўскае дзіця забрала». Франя павагалася і аддала ёй пярсцёнак, які атрымала ў спадчыну ад маці. Потым Зоська сказала: «Мне замала твайго золата, давай яшчэ». Франя аддала ланцужок таксама ад маці. Яна аддала ёй 2 сукенкі, і цёплую пуховую хустку, і новыя моцныя чарвякі, у якіх на каляду ўцякла з Мінска, несучы на сабе мех з рэчамі і мірку. Увесну, калі вада ў вялі яшчэ была скутая лёдам, але ўжо адчуваўся блізкі прываход, Франя і Зоська сустрэліся на беразе далёка ад вёскі. Франя абяцала даць нямецкім грошай, якіх нібыта дастала, калі хадзіла ў суседнюю павязку. Маўляў, не хацела несці іх у хату, прыхавала ў надзейным месцы. Зоська ёй дала веру, нікому не паведаміла, куды пайшла. Знайшлі Зоську толькі праз 2 тыдні. Яе набраклае цела застыгла і на твары агіднай грымасаю плыло паміж крыльямі. А вось не варта хадзіць тонкім лёдам. Увечары таго дня, калі Зоську пахавалі і калі ейная маці з малодшымі хлопцамі адсквытала сваё, Франя вярнулася дадому з тых халтураў. Яна там падавала на стол вараную бульбу, салодкую ад зімовых маразоў. Усе халтуры яна маўчала. У хаце было цёмна і халодна. Франя запаліла печку на збіраным у лесе хвальнём. У ложку вырухнулася Мірка, якая да гэтага спала. Франя запытала, ці хоча яна есці. Мірка паматляла галавой. Калі дровы адгарэлі, Франя зачыніла засадку і пашла ў ложак. Легла і мошка притулила до сябе дзіця. Мірка сказала: «Цёця Франя, я толькі пры чужых называю цябе мамай, як ты мне загадала. А вось калі б можна было называць цябе так заўсёды». Франя сказала: «Можаш называць мяне так заўсёды». Мірка сказала: «Добра, мамачка», і заснула. А Франя ўжо 2 тыдні як не магла спаць, бо заплюшчвала вочы і бачыла ўсё, што насамрэч здарылася на беразе Вялі. Юлія Шарова, «Вяртанне Ліліт». І зараз апошнім, але толькі згодна з алфавітам, прошу показать бук-трейлер на книгу Сергея Шупы «Вяртанне УПНР». Книгу, выдадзеную Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Сергей Шупа. Данциг, травень 1924. Капітан Вячеслав Разумович прыплыў у вольны горад Данциг раніцай. Там яго меўся чакаць пасярэднік, які браўся прадаць у горадні Разумовичу ў дом. Спадар Галін, ковенскі журналіст і сусед па каюце, які, ведаючы нямецкую мову, узяўся дапамагаць Разумовичу ў ягоных данцигскіх справах, завёў яго на нейкую вуліцу, пасадзіў на лаўку і сказаў пачакаць. Яму, маўляў, трэба было на хвілінку забегчы ў нямецкі кансулят па візу да Кёнігсберга.
Сядзенне на лаўцы пачало нудзіць капітана. Сонца стаяло ўжо даволі высока. Недзе гадзіннік на вежы прабіў 12 разоў. Разумовіч ад учорашняга вечара нічога не еў. Каб крыху размяць ногі, ён падышоў да пад'езду, у якім пару гадзінаў таму знік Галін. Прачытаў шыльду, і ногі зрабіліся ватныя. Генеральны кансулят Польскай Рэспублікі. Яшчэ ў восень 1922 году у Варшаве урадавы орган Жэчпасполіта у вялікім рэдакцыйным артыкуле абвясціў усяму свету, што былы царскі афіцэр, а цяпер старшы лейтенант літоўскага войска Разумовіч, псеўданім Хмара, а разам з ім беларускі прэм'ер Ластовскі стаяць на ўсходніх межах Польшчы на чале беларускіх паўстанцаў, якім паводле патаемнай дамовы Нямецчына і Савецкая Расія далі шматмільённыя крэдыты і зброю на знішчэнне незалежнай Польшчы, культурнага бастыёну на ўсмежжа Еўропы і Азіі. Вячеслав Разумович быў абвешчаны ворагам польскай дзяржавы нумар 1. Урэшце Галін вярнуўся. Ён завёз Разумовіча ў Цопат, пасяліў у танны пансіянат і накарміў абедам. Назаўтра выявілася, што гарадзенскі купец, не дачакаўшыся, ужо быў з'ехаўшы. Праз дзень з'ехаў і сам Галін, абяцаўшы знайсці і прывезці таго купца. А праз 2 тыдні пасля ад'езду Галіна у дзверы Разумовіча пагрукаўся маленькі, худзенькі, элегантны панок і пацікавіўся, ці не ён, спадар Разумовіч, які прадае ў горадні дом. Панок не стаў хавацца і неўзабаве заявіў: «Я ведаю, што вы атаман Хмара. Мяне паслаў генеральны штаб з прыязнай прапановай, тым больш, што нам пра вас усё вядома. Прапануем вам паступіць на службу ў польскае войска». Разумовічу не было з чаго выбіраць. У Данцыг з Літвы яго выпусцілі толькі з той умовай, што ён ніколі не вернецца назад. За 4 гады побыту ў Літве ён паспеў нарабіць этой краіне столькі праблемаў, што яна была радая любым чынам ад яго пазбавіцца. З паручнікам Алеі Чаковскім, гэтак звалі госця, яны пайшлі ў рэстаран, дзе добра паелі і выпілі з дзесятак разоў за здароўе маршалка Пілсудскага. Увечары яны ўжо разыходзіліся як старыя сябры, прычым паручнік адыходзіў без капелюша і хістаўся як капітан карабля падчас шторму. Вы некалькі разоў бачылі гэта напрыканцы ролікаў, але ніколі не шкодна паўтарыць, бо словы удзячнасці гаворацца лёгка і прыемна. Мы шчыра дзякуем тым, хто працаваў над буктрэйлерамі, над ролікамі. Творчае аб'яднанне інакш. Асабіста Владиславу Карпаву нашы падзякі. Это Андрей Беляков, это Ліля Ілюшина, это Татьяна Недбай і Дар'я Белькевич, якіх вы маглі бачыць у кадры пачаткоўкі кінаактрысы беларускія. Это Владимир Янгевич і Алексей Стрельников. Шчыра дзякуй. У вас есть адчуванне свае сімпатыі і антыпатыі, думаю, стварылася ўражанне. Зараз вы зможаце параўнаць гэта з уражаннямі журы. Я запрашаю на гэтую сцэну. Максим Жбанков не можа з тэхнічных прычынаў, але я магу запрасіць сюды Ганну Северынец, Жанну Капусту, Анжелу Мельничу, Марию Матусейскую, Олег Рафеевич. Наша церемония по-тихоньку уваходит, например, забирая вас воздух, уваходит по узнагароджвальна-прэміальную фазу. Я от імя сваіх калегаў попросил сябраў журы уручыць шорт, дипломы шорт лістараў фіналістам этой церемонии, а заодно лаконично выказаться, чым кожная из гэтых 6 книжечек, книг
мол, нам вам да спадобы. Вельмі шановны спадар Міхал Андрасюк, будьте ласкавы, поднимайтесь на гэтую сцену, каб слухаць добрыя сіневіны, мілыя словы пра вас. Уважаемое господарство, свыше не умовлено, не суди и не будешь осужден. Грешно перефразуючи это, можно сказать, не будь у журы и журботным не будешь. Сённяшняе ж паседжанне нашага журы не было журботным, не было сумным, часам нават было вясёлым. Чытанне, крытыка маюць у сабе вялікі суб'ектыўны складнік. І не сакрэт, што некаторыя кнігі, на думку некаторых сябраў і сябровак нашага журы, не ўвайшлі ў гэтую шасцёрку, як некаторыя не ўвайшлі нават у 12. Аднак імя номінанта, якому я маю гонар уручыць дыплом, у аніводнага з сябраў і сябровак нашага журы не выклікала сумневу. Паважаны гаспадар Міхась, мы вельмі радыя, што ты, незважаючы на тое, што геаграфічна жывеш на Італіі, за ўсіх сённяшніх намінантаў прысутнічаеш на гэтай сцэне. Мы радыя, што твоя кніга пераадолела дзяржаўныя межы і дабралася з заходняга ўскрайку Белавежскай пушчы на ўскрайку ўсходні. Мы радыя, што твоя поўня стала значнай падзеяй у літаратурным, культурным, беларускім нацыянальным жыцці. Хоць слова «поўня» мае ў сабе значэнне змрочнасці, нечаканасці, калі не больш за тое. Твоя ж поўня узышла над Беларусю сонечна душэўна. І яна запомнілася тым, хто яе прачытаў, найперш проникненностью, проникненным лиризмом, философской стилистикой, поэтично-мифологичным проникнением, узнавлением лёсу твоей семьи, твоих сяброў, твоей родины. Хай счастить тебе, твоим новым книгам и твоим читачам. Не уцекайте з гэтай сцэны. Может быть, мы будем збірацца у той рэдкі момант адзінства і яднання, калі яшчэ ўручэнне першай, другой і трэцяй прэміі не падзеліць. Пакуль мы шчаслівыя і радыя аднолькава, а больш за ўсіх я, як чытач. Дзякуй. Вельмі шаноўная спадарня Алена Брава, калі ласка, на гэтую сцэну. Традиция, может быть, нам уже больше по инерции, часто обвинувачивают в том, что она игнорует сучасність, яка відбувається тут і тепер, і сучасників, які кожен день можуть з нами, але все так і не трапляють в сторонки книг белорусских письменников. А теперь так видишь, роман Алена Брава-Садовская, я поняла, что такий контраргумент, потому что справді книга насичена речаїсністю белорусской, познавальными реалиями нашими, и что еще цікавей, познавальными персонажами, з якими ми все стикаємося так чи інакше. І не глядячи на те, що сама тема провокує на публіцистичність, зроблена найперш на високому мистецькому рівні. Тому ми сподіваємося, що коло персонажів ваших книг буде поширатися, і в нових книгах ми зустрінемо кого-нибудь познавального, але і читального. Вернитесь, коли ласка, до нас. Будьте ласкавы, пераадолець гэтую прыроджаную беларускую пісьменніцкую сціпласць.
А падтрымаць вас у выхадзе на сцэне я прашу Сергея Календу. Сергею, аўтара кнігі «Панты». Я там пабіраю Сергею, выходзьце. Что? Ну, премию дали полная книга. Як дзяўчынка, якая росла сярод кніг і правяла сваё дзяцінства і юнацтва ў такім даволі стэрылізаваным свеце ідэальных уяўленняў пра жыццё і пра ягонае развіццё, я хочу падзякаваць Сергею Календзе за шчыры расповед пра іншае дзяцінства юнацтва і сталення. А таксама, як чалавек кніжны, хочу падзякаваць гэтай кнізе за тое, што яна адкрыла асабіста для мяне і, спадзяюся, адкрые для чытачоў цікавага, таленавітага, яскравага пісьменніка Сергея Календы. Для даследчика я младшей белорусской литературы, я могла полторы годины про ее рассказы, если скоротиться, то за блескучий протяг жанру киберпанка антиутопии, за блескучее растворение хронотоп белорусского места, майстерское увособление постмодернистского концепта машины, яка жадає, блискуче увособлення міфологеми Марії Магдалени, створення своєособливого стереоскопічного ефекту. Дякую вам. Ці ёсць у гэтай зале, я не бачыў, таму перапытваюся, выбачаюся, Юля Шарова, аўтарка «Вяртання Ліліт». Юля, ці вы тут? Ці ёсць у гэтай зале яе выдавец, вельмі шаноўны Андрэй Янушкевіч? Можа быць, паклічце, калі ласка. Выдавец пры сваёй справе кожную хвіліну. Спадар Андрэй, выходзьце, а Марыя Мантысевіч, сябра журы, скажа штосьці пра гэту кнігу. І ми визначали шестерку на роботі у короткий спис премії Троїця. Ми не тільки ставили галочки, плюсики, але так само і обґрунтовували, проговорювали свої міркування. З цією книжкою відбулася містика, і ви зараз згадували всі посвідчення, про які не звучало ні одного слова, на автоматом вийшов в короткий спис. Тому передо мною зараз вельми тяжка задача, я нібито повинна підтримати колегіальне рішення, але я повинна сама зараз подумати, за что «Вяртання Ліліт» трапила у шорт-лист премии Троица. И мой отказ такой. Я думаю, что такие книги, как «Вяртання Ліліт» — это подмурок любой нормальной литературы, любого нормального, здорового литературного процесса. И с такими книгами, как «Вяртання Ліліт», у белорусской литературы добрая будучня. И добрая будучня у авторки Юлии Шаровой. Это другая книга, яка трапляє у разгляд літературних премій. Не ведаю, як читачка, я скажу, что год вручается премия Троица осень. Сезона, что год будем иметь новинку от популярной письменницы Юлии Шаровой. И дякую вам за такое выдание. Аўтар адсутнічае ў гэтай зале, але, можа быць, глядзіць нас зараз з Прагі, а атрымаць за яго узнагароду я прашу праграмнага дырэктара Менскага бюро Радыё Свабода Валентина Жданка. Радыё Свабода выдала гэтую кнігу. Я не хотел быть, конечно, Менска в Праге далековато. Але я думаю, зараз я уверен, что глядзець жывую трансляцию Радыё Свабода, жывы рэпартаж з нашай імпрэзы, і перажывае, хвалюецца. Я хочу асабіста падзякаваць спадару Сергею, які спадзяюся бачыць гэты эфір,
І для мене великий гонор вручити мене такий диплом, тому що той накерунок, яким працював Сергій Шубар, яким зроблена ця книга, я лишу одним з самих перспективних накерунків у сучасній прозі. Це блискучий експеримент у документальній прозі, це архівний роман. Вельми цікава праця. Велике дякую тим людям, які годно виставляються. Шановные фотографы, у вас есть хвилина словить на этой сцене максимальную колькость дотычных до урочистости людей, шорт-листеров и жюри по полном складе. Великий дякую. Церемонія уваходить у коротку, але саму хвалявальну фазу, тому може бути присутним на сцені зараз буде сподручніше і комфортніше переживати ці моменти у глядільній залі. Дякую, великі, вставайте на північ. А як казали у одному советському фільмі, а вас, вельми шановний спадар Валентин Танко, я прошу затриматися і вернутися на сцену, бо ви присутнічаєте під час вручення нагороди за третє місце фундатором этого виступила Радіо Свобода, переможця, ім'я якого ми почуємо праз хвилину з вуснів вельми шановного господара Валентина. Переможця отримає аудіокнигу, видадену Радіо Свобода. Спробовать отгадать, что в конверте, а можно огульное ставление выказать. Для нас, для нашей компании, великая отказность и великий гонор удзельнічаць у ушанаванні, может быть, найлепшых сучасных беларускіх пісьменнікаў. Мы заўсёды з часу заснавання прэміі вельмі пільна сачылі за лаўрэатамі, за тым, як адбываецца вылучэнне лаўрэатаў, як адбываецца выдараванне і ўзнагароджанне. Мы заўсёды глядзелі жывыя рэпартажы з гэтых цырымоній. Для нас беларуская літаратура і беларуская кніга маюць асаблівае значэнне. Тыя, хто пільна сочыць за Радыё Свабоды, ведаюць, што яно ўжо на працягу прынамсі 20 гадоў, гэта не толькі радыё, не толькі інтэрнэт-партал. Гэта яшчэ і выдавецтва. Гэта наша кніжная серыя «Бібліятэка свабоды», у якой за гэтыя гады выйшла больш 5 десяткаў кніг, якія ствараліся нашымі аўтарамі, нашымі сябрамі. Першым стаць кнігамі гэта былі нашы праграмы, нашы перадачы, якія гучалі ў эфіры, многія з якіх вам запомніліся. Мы вельмі рады, што будзе і зваротны рух ад кнігі друкаванай да кнігі, якую можна паслухаць. Мы з задавальненнем агучым кнігі, творы лаўрэатаў прэміі Гедройца. Ёсць шмат жыццёвых абставінаў, якія змушаюць людзей, якія любяць кнігу, але не могуць чытаць, напрыклад, з розных прычынаў. І аўдыёкніга для іх гэта вялікі падарунак і вялікая магчымасць заставацца з літаратурай. Апроч таго, агульная тэндэнцыя такая, што бачыце, ведаеце, што на моладзь усё больш ахвотна слухае і глядзіць, а не чытае. Добра ці гэта секрэтна, Бог яго ведае, але, на жаль, ёсць такая тэндэнцыя. Мы з вялікім задавальненнем будзем працаваць над кнігамі, якія сталі лаўрэатамі, ператворым іх у нешта іншае, у кнігу, якую можна будзе паслухаць. Я з вялікім задавальненнем адкрываю гэты канкрэт і называю... У сяброў журы быў прыемны абавязак не проста назваць імя, а сфармуляваць за што. Можа быць, з гэтага давайце. А можа быць, прысутная публіка, пачуўшы формулу,
отгадая имя лауреата. Таким чином, за глубиню социальной диагностики сродками мастацкой литературы. И это садомская яблоня Алена Права. До церемонии гонороwania приглашается академичного секретаря. О чем там говорить? О чем говорить? Ну, типа третье место. Ага. Потом будет сейчас второе. Сейчас второе. Яно не примусово, але приємний бонус був би для усіх присутніх вас почути. Есть такая возможность. А иногда бывает, что нет. Зараз маю приємність запросити на эту сцену старшиню Союза белорусских письменников Бориса Петровича. По традиционно другое место это Борис зрештою сам скажет, что это такое, а этого не было без удела Союза. Першая премия Троица, самый первый раз она была одна, и была такая задумка у организаторов, что премия повинна быть одна, не только одна, это будет ее значность, но наибольшая. Але с часом подумал, что может быть это несправедливо для тех, кто занимает другое место, третье место, и з'явились как раз узнагороды и за другое, и за третье место. А вот зараз может быть з'явиться еще одна, просто поза местами этой премии. У нас традиционно другая премия – это «Отпочинок на острове Готланд», Швеция. Ну, я осторожно, если что. Дарья Юрьевич не покажет имя, покуль мы не почуем сертификат, так само. Зараз поднесу. Я просто, заходячи з довгого спису і короткого спису, розумію, що тим разом буде інший лауреат, інший номінант. Зараз побачимо. За отметную интерпретацию национальной мифопоэтичной традиции. Повня Михаил Кондрашевич. Пуховская академия. Я отвечал больше, сейчас учил прожил больше. Могу про Польшу сказать, что это одна краина в свете, кроме Беларуси, конечно, где можно сказать про белорусскую литературу, где возникает белорусская литература, istnieje. Nie odcinkowe kniżki, nie odcinkowe autory, a sotni jakichś knih i niektórych pokolenia piśmienników. I my szmato dziesięciolecia istniewali nie na oczy, a właśnie ciągle na poszłych latach, jak nabliżają się do Białorusi i сегодня я могу сказать, что с этой полной завершился интеграционный процесс белорусской литературы в Польше и белорусской литературы в целом. И это добрая интеграция, это становчая интеграция в отражении тех, какие нас могут читать
Это литературная премия. Николай Тарасюк, лауреат конкурса некалькі хвілін мы не пачуем імя першага лаўрэата, але наша задавальненне не будзе ад гэтага меншым. Наадварот, сёлета галоўных узнагародаў паболела на одну вельмі важную. Спадарня Светлана Алексеевич не прысутнічае тут, але упаўнаважыла старшыню беларускага пэм-цэнтра Тацяну Недбай агучыць яе рашэнне. Калі ласка. Для мене, конечно, не вельмі хотілося б спадарня Світлана присутнічала тут, але для мене великий гонор так само уручыць яе прыз. Мы прапанавалі спадарні Світлане выбраць кагосьці з намінатаў прэміі Тройца і забяспечыць такім чынам, можа быць, трошки іншую оптыку выбару пераможцу, трошки іншыя крытэрыі, бо журы гэта асобны механізм, які выбірае спадарня Світлана, незалежна ад журы, прачытала. Гэта я могу засведчыць, я сёння з ёй размаўляла, і мы абмяркоўвалі кнігі. То бок яна прачытала кнігі шутлістараў і выбрала пераможцу, і гэта вось гэты iPhone XR атрымае Сергей Каленко за кнігу. Дякую, Світлані Олексієвич, що я її лише дякую. Ну і самий хвилюючий момент. Эмоцыйная поэнта і інфармацыйная таксама гэтай цырымоніі. Дзякуючы, можна ўжо агучыць, бо людзі чамусьці хвалююцца, калі чуюць лічэбнікі, цифры, лічбы, цікавяць іх больш за ўсё. 14 000 беларускіх рублёў атрымае зараз, дзякуючы вялікай сімпатычнай камандзе спонсараў і мецэнатаў, той, чье имя назовут, открывший конверт, старшыня белорусского пэм-центра Тацяна Недбай. И у этого, по-моему, есть правильная логика. Лауреат первой узнагароды Троица 2018 года, поэт и прозаик, лауреат и автор книги прозы Владимир Орлов. Калі ласка, Добрый вечер, дорогие сябры. Летось в заточении своих героев из книги «Танцы над городом» я сидел в этой зале и чекал постанову жюри, а потом, когда прозвучало, я стримливал свои эмоции, а мои невідочні герої, не стримлюючи їх, мої танцорки і танцори танчили навколо мене. Тому я думаю, що я розумію сьогоднішнє почуття претендентів на сьогоднішню премію і Тройця. Я віншую призерів і про хвилину ми почуємо ім'я нашого головного лауреата. Але ще некалькі слов.
летась і сёлета я думаю і думаю, і спадзяюся, может быть, наивно, что наши литературные премии и главная премия имя Ежи Гідройца повинна не разъединовывать письменников, а объединовывать их. У наш неспокойный час с его геополитичными выкликами, с нашей несупынной тревогой за незалежность державы, солидарность, потребная усяму громадству и пагатом письменникам, які володують такой зброєю, як слово, як мова, а мова здольная оборонить меж держави лепей за армію. Либидо Ильи Сина. Светоотчування сучасного громадства і ефективне використання авангардистських технік. Дякую всім, хто подавав цю книжку, хто просто її прочитав, бо тоді важливий контакт між автором і клієнтом, його він бракує. Пробачте, це разработанным выником я для внимания к решению, поверьте. Ну и памятайте, что врешті что это будет просто чьей-то истории. Илья Син, Либидо, Никогоров. Задоволены ими развітваться і разыходзіцца. Дазвольце яшчэ некалькі словаў з удзячнасцю. І гэта імёны людзей, якія працавалі над прэміяй сёлетай дзеля нашай цырымоніі. Агульнае кіраўніцтва Тацяна Недбай. Куратарка прэміі Дар'я Петревич. Координация фракции жюри Влад Венгеревич и Дарья Петревич. Координатор по фракции пресса Тихон Черникевич. Координатор по церемонии Юлия Илюшина. Дизайнер Юрий Дмитриев. Я ответственно запрошаю вас слухать вторей прекрасные гурт White Club. Можно, нужно. А? Нужно. Так достань, копиться достану. Так, не то. Вот это вот. Ну вот, закончилась премия Гідройца. Первое место получила книга «Либидо». А мы с вами также сейчас, наверное, будем заканчивать трансляцию. Так. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте репостить, ставить лайки. Сейчас мы, возможно, еще с кем-нибудь попробуем поговорить. Хотя тут большинство людей как бы незнакомые мне. И я не особо как бы вхож в писательскую тусовку. Да, так, ничего.
Артем вот здесь. Ну, что можешь сказать по своим ощущениям? Что сегодня по поводу премии Героев? Куплю только первую книгу. Интересно, что за она Ну, вообще я, такая? честно говоря, впервые на таких мероприятиях. Не, ну как, я на многих был, но как бы с писательской тусовкой не сильно особо я общаюсь. Вот был на 100-м или 200-м, наверное, выпуске часописа «Дияслов», но это было еще летом в Орше. А так, в принципе, особо не пересекался. Большинство людей незнакомые. Нужно это популяризировать как раз. Да. Вот, Сейчас играла можно к Николаю Масловскому сходить. А его уже нет, наверное. Нет, он до 10. А сейчас сколько? Успеем как раз. Ну, если он... А он недалеко. Сесть на метро до станции метро Пушкинская. Нет, я не рык. Ну что ж, сейчас подожди, секундочку. Ну, честно говоря, интересный был как бы опыт. Я не сказал, что особо чего-то сильно понял. Я далек как бы от этой всей темы, но всегда интересно узнавать что-то новое. Надеюсь, и вам также это понравится. Спасибо большое за внимание. Вот здесь финалист премии Гидройца. Все подписи. Вот тут раздают подарки, тут продаются книги, вот там. И сейчас мы планируем последний заход посетить пикет блогера Николая Масловского. Нет, книга, Артем, так называется. Про что книга, я не понял. Ну, наверное, как бы соответствует названию, что-нибудь такое. Могу эту первую книгу скинуть. Вот, собственно, здесь продаются книги различные. Членов пен-центра. Так? В чат. Я скину, собственно говоря, первое место. Ну что, Иларек, как твои ощущения от премии от этой? В принципі, якось сподобалося, ну я чекав інших винів, скажімо так. Я все ж таки сподівався, що книга «Вертання в БНР» займе третє, друге місце. Я більше за підтримку історичної прози, так? Ну, ось, більше за таку націоналізовану прозу. Ну так, я віншую, звісно, переможця книги. Щире віншування. Ну, не забывай, тут как бы главное европейские ценности, поэтому что-нибудь про Содом, там что-нибудь такое про либидо. Так що, гораздо больше спросом пользуется. В принципі, у певної ступені я навіть не сказати, що так здивився, да, коли довідався. Ну, я думав, що да. Книга така остросоціального, скажімо так, накерунку, психологічна, вона, напевно, нечто зойме. От вона так і опинулася. В принципі, организация это самое, что можно сказать. В принципе, все. Ну да. Что это? Победитель. Вот эта книга, финалист, которая получила первую премию. Ильясин «Либидо». Да, Ильясин. Книга называется «Либидо». 2018 год. Минск, книгообзор. 8 рублей. Да. В этом годе И у нас сейчас план пойти на пикет Николая Масловского. До 10 говорят. Вот. Я уже думал, поздно. Вот спроси, да. Я не в курсе, честно говоря. Надо поддержать Масловского. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы этот стрим заканчиваем. Ждите, сейчас, наверное, будет еще один стрим. Литературу, підтримуйте авторів, підтримуйте
значит, культуру белорусскую, меняйтесь, значит, робите в голове спочатку перемену, потом выходите на улицы с протестом. Да, и не забывайте в переписи ставить первой мовой белорусскую. Обовязково у переписи насельніцтва ставьте белорусскую как вашу родную мову. Это важно сейчас, когда нашей независимости угрожает опасность. Под угрозой российской оккупации. Надо показать, что мы поддерживаем независимость, мы поддерживаем свою страну, чтобы все знали. Естественно, никто сейчас пока ничего не захватывает, но враги должны знать, что их последователей здесь крайне мало. Заценим? Заценим. Приобрел. Да. На сайте Свободы, кстати, сказали, можно бесплатно БНР книгу приобрести. Где? На сайте Свободы. Надо туда... Так, зайти треба. Зайти, да. Ось, так что все живе. Кому-то зайти, а кому-то надо выйти. Нам надо выйти. Так, нам треба напевно вийти. Вот, Артем говорит, я в переписном листе лучше назову себя поляком. Зрадник. Ну да, коллаборант. Зрадник Беларусь. Где же патриотизм, да? Артем, где же патриотизм? Почему ты хочешь назвать себя поляком в переписном листе? Назови себя белорусом. Так. Белорус, Литвин, в принципе, чем это просто Литвин. А то ватники уже точат зуб и скажут, ну все понятно, все, никаких, да, скажут, никаких белорусских патриотов нет, все, которые за Беларусь, это поляки, а белорусы, они все русские. Ладно, всем спасибо за внимание.